Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rezervisano za, u kojoj se bavimo najaktuelnijim društvenim i političkim temama. Moje ime je Nemanja Starović, a moj i vaš večerašnji gost je gospodin Zoran Kojić, predsjednik Srpske narodne stranke iz Republike Hrvatske. Gospodine Kojiću, dobro večer, dobrodošli u naš studio. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Za početak da krenemo od onih osnovnih stvari. Možete li nam reći na osnovu rezultata posljednjeg popisa stanovništva, ali i drugih podataka koje posjedujete, koliko ima trenutno Srba u Republici Hrvatskoj? Čujte, prema zadnjem popisu iz 2011. godine mi imamo nešto više od 180.000 zvanično popisanih Srba koji su se tako izjasnili. Mada imamo saznanje, iskustveno, da ima daleko veći broj Srba. No, međutim, postoji taj problem u našem društvu izjašnjavanja. Ljudi još uvijek nisu spremni da se izjasne. Zašto? Postoji neki strah? Pa mislim da ste i sami svedoci situacije u kojoj se srpska zajednica, kao manjinska sada zajednica u Republici Hrvatskoj nalazi. Preveliki su, znate, pritisci. Svakodnevna mas-mediologija čini svoj deo posla u kom se srpsko biće konstantno okrivljuje. Jednostavno prebacuje se taj teret i ta stigma rata je na svakom od nas koji danas i dan danas živimo u Hrvatskoj. Pa, kada govorimo o tim rezultatima popisa, svako bi očekivao negde da je broj Srba, odnosno građana Hrvatske koji su se izjasnili kao Srbi, negde manje više jednak sa brojem građana Hrvatske koji su se izjasnili kao pravoslavci ili kao oni kojima je maternji jezik, srpski jezik. Međutim, to nije baš tako, odnosno postoje određene diskrepance po tom pitanju. Da, ali morate razumjeti situaciju u kojoj srpski korpus u Hrvatskoj živi već vekovima. Jednostavno ne postoji standardizacija nekakvog srpskog jezika u Hrvatskoj. Ličani, Kordunaši, Dalmatinci, Slavonci gore, oni jednostavno su govorili hrvatskim jezikom. I njima je jednostavno hrvatski jezik kao takav svojstven. I oni zaista ne vide ništa u tome, niti mi vidimo ništa u tome loše. I iz prostog jednostavnog takvog razloga su se oni izjasnili kao Srbi, ali maternji jezik im je hrvatski. Što ne znači, kažem, da su im majke hrvatskog porekla, nego jednostavno da govore hrvatskim jezikom. I to je jednostavno tako u Hrvatskoj. Hrvatska je po tome specifična. Dakle, rekli ste po rezultatima popisa nešto malo više od 180.000 Srba u Hrvatskoj. Vi smatrate da je taj broj nešto veći, odnosno da se određeni broj naših sunarodnika zbog određenog straha nije izjasnio ne pripada srpskoj naciji. Gde Srbi u Hrvatskoj danas žive? Odnosno, da li najviše Srba u Hrvatskoj živi ovde, da tako kažem, u Baranji, Zapadnom Sremu ili pak tamo u Lici, na Kordunu, u Severnoj Dalmaciji? Znate, Srba u Hrvatskoj imate u svim kako gradovima, opštinama, selima, zaseocima i to su tradicionalna mjesta u kojima Srbi žive. U Zadarskom zaleđu, znači Lici, Kordunu, Baniji i Zapadnoj Slavoniji, nešto veća koncentracija srpskog življa je na istoku Hrvatske, istočnoj Slavoniji, Zapadnom Sremu, pa nešto i u Baranji, iako Baranja je u potpunosti devastirana što se našeg stanovništva srpskog življa tiče. I imamo veliki broj Srba u urbanim sredinama. Zagreb, koja je najveća Rijeka. srpska urbana sredina danas? Da li je to Vukovar ili pak Zagreb? Ja bih se usudio reći da najurbanija sredina je svakako Rijeka. U Rijeci imate veliki broj Srba, a Rijeka je jedan relativno pozitivan primjer. Sama nije učestvovala u nekakvim ratnim događanjima da je osjetila rat poput Vukovara ili bližih gradova njemu. I jednostavno Srbi tamo malo opuštenije žive. Kojim metodama se sprovodi asimilacija koje smo malo pre spominjali? Čujte, o tome je vrlo teško govoriti. To je sama asimilacija je jedan perfidan način prevođenja čovjeka sa jedne vere na drugu, iz jedne nacionalnosti u drugu. I to su dugoročni procesi. Pa da, ali ako se nekome roditelji izjašnjavaju kao Srbi, a dete se izjašnjava kao pripadnik hrvatske nacije ili odbija da se izjasni o nacionalnoj pripadnosti, svakako govorimo o nekoj vrsti asimilacije. U potpunosti se slažemo sa tim, no radi se o sljedećem. Škola, crkva, društvo, zajednica u globalu jednostavno imaju taj nekakav animozitet prema svemu što je srpsko i predznak ima srpsko. Baš kako sam rekao relativno skoro, u bivšem sistemu, odnosno u Jugoslaviji, je postojalo to nekako načelo bratstva i jedinstva. I ja i vi nismo odgovarali za djela naših očeva.
što je, ajmo reći, bio jedan pozitivan primjer iz tog sistema, iako nisam sklon da... Neko će reći da ni sami očevi nisu odgovarali za svoje dela. U potpunosti se slažemo, ali pozitivan primjer je bio to što nisu njihova djeca odgovarala. A znate, u Hrvatskoj danas postoji jedan problem gdje i nerođeno dete, srpsko dete je već u startu četnik. A četnik je ona nekakva najgora moguća... Hoćete da kažete da se tu stvari nisu pomerile na bolje u zadnjih 25 godina? Pa moram priznati da je postao jedan period sredinom 2000-ih gdje smo imali puno nade i išle su stvari na bolje. Znate, to je bilo u skladu sa privredom. Tada je privreda funkcionisala daleko kvalitetnije nego danas i proporcionalno tome lepše se je živjelo i manje su se ljudi zamajavali, da tako kažem, sa nekakvim suludim temama koje danas ponovo isplivavaju na površinu, ponavljam, ne slučajno. Znači, hoćete da kažete što više bede, što više nezaposlenosti, to utoliko više i šovinizma i netrpeljivosti u društvu? Apsolutno. Tu se, kažem, ne radi o nikakvom nacionalizmu, da ne bismo menjali naziv stvari. Tu se radi isključivo o šovinizmu. I to u svom najgorem mogućem izdanju. Naravno, kada novaca nema, kada ljudi ne rade, kao što je primjer istok Hrvatske. Vraćam se na istok Hrvatske s obzirom da dolazim iz njega, iako sam dobar poznavalac prilika u cijeloj državi. Jednostavno nema posla. Ljudi žive od poljoprivrede, mahom rade u kombinatu Borovo i tim nekakvim kombinatima u kojima imaju mizerne plate. Ali baš mizerne plate i sa njima jednostavno teško je prehranjivati porodice. Mi imamo danas u 2015. godini strašan egzodus stanovništva sa istoka Hrvatske. To se odnosi kako na Srbe, tako i na Hrvate jednako? Danas je to jednako. Proteklih 20 godina su Srbi odlazili. No međutim sada jednako odlaze i Srbi i Hrvati. Jednostavno ljudima je dosta i šatora, i histerije, i branitelja, i nebranitelja, i onog famoznog pitanja gdje si bio 1991. godine. To je vjerojatno suštinski najvažnije pitanje u Hrvatskoj kakvu poznajemo danas. I ljudi odlaze masovno i elementarni problem u tome što odlaze mladi ljudi sa porodicama. Želim da vas pitam na koji su sve način danas Srbi diskriminisani u Republici Hrvatskoj. Pretpostavljam da više nije slučaj da se Srbi fizički izbacuju iz stanova, da se atakuje na njihov život, na njihovu imovinu, ali su ti metodi diskriminacije nešto suptilniji i dalje su, verujem, prisutni. Da li Srbin može danas u Hrvatskoj da se zaposli u javnim službama? Da li ima jednake šanse da se zaposli u pošti, u telekomu, u vojsci, u svim drugim službama koje se plaćaju iz republičkog budžeta ili proračuna, kako se tamo kaže? Zakonske norme su kvalitetno definisane. Vrlo, vrlo kvalitetno. No one se ne implementiraju. Jedino gdje se Srbi zapošljavaju, kad govorimo o državnoj ustanovama i institucijama, je Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija. Tu moram priznati da imamo priličan broj Srba. Tu postoji duga tradicija, još pre 150 godina su Srbi bili panduri u Hrvatskoj. Jest, tako je. To je opet nešto drugo. No međutim, sve drugo ne. Sudstvo ne, zdravstvo ne, školstvo. Imamo taj, kažem, nekakav niz takozvanih srpskih škola na istoku države koje nikada nisu zvanično registrovane. Kako one funkcionišu u pravnom sistemu? Pa one funkcionišu na nekakav krajnje čudan način, znate. Srpske elite koje predstavljaju srpsku zajednicu u Hrvatskoj, koje su to činile proteklih 20 godina, nisu našle za shodno da registruju te škole. I danas je počela još jedna školska godina, a škole su nam u nedefinisanom statusu. Škole jednostavno postoje, nastava se odvija kako se odvija, ali one jednostavno nisu registrovane. Mi nemamo manjinske odgojno-obrazovne institucije. U cijeloj Republici Hrvatskoj postoji samo jedan dečji vrtić, Vukovarski vrtić, koji je kao takav registrovan. Još davne 1998. ili 1999. ne mogu da tvrdim. On je kao takav registrovan. Sve ostalo je u nekakvom krajnje čudnom statusu. Spominjali ste sad nekoliko puta istok Hrvatske, odnosno istočnu Slavoniju, Baranju, zapadni Srem. Jedno od najaktuelnijih pitanja trenutno jeste pitanje korišćenja službene upotrebe ćirilice u gradu Vukovaru. Statut grada je promenjen na takav način, dakle, da je praktično zabranjena upotreba ćirilice. Šta možete nam kažete s tim u vezi? Da li će se takva odluka održati? Da li će možda Ustavni sud Hrvatske oboriti Vukovarski statut? Ćirilica u Vukovaru će svakako biti implementirana.
bez obzira na odluku, na ovu sramnu odluku Vukovarskog gradskog vijeća. Ali vjerujem da vaši gledalci isto tako dobro znaju epilog te priče. Srbi nisu tražili ćirilicu u Hrvatskoj. To moramo jasno i glasno reći. Mi smo zainteresovani za onaj egzistencijalni deo. To je ono što je suštinski bitno za srpsko biće u Hrvatskoj. Hrvatska demokratska zajednica ili HDZ u predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom je insistirao na tome. To je bio neki njihov iskorak koji su Jest, sami u potpunosti. Oni su to nama dali, ničim izazvani, da bi Evropskoj uniji se prikazali kao moderno, demokratsko, savremeno društvo koje poštuje tekovine i evropska načela. No, međutim, taj isti HDZ je bio na vlasti i te 2009. godine. Kada su izmenili statut na način da su unijeli ravnopravno korištenje, ali tada Srba je bilo 32% prema popisu. Čekajte, polako samo da razjasnimo. HDZ je uveo ćirilicu u Vukovar i HDZ je također sada ukinuo ćirilicu. Vrlo jednostavno. Da li je to isti HDZ? Da li su se i kod njih desile nekakve promjene za ovih nekoliko godina? Pa moram priznati da jesu. Bitne promjene su se dogodile u HDZ-u. Promjene na gore, pretpostavljam. Pa možemo to nazvati i promjenama na gore. Naroda. Da, možemo to nazvati promjenama na gore. Naime, HDZ pod palicom Ive Sanadera je bio, moramo priznati, ipak malo drugačiji. Bio malo fleksibilniji i vjerujem da je Sanader kao tadašnji premijer, kao ključna figura hrvatskog društva, političkog života, nije bio opterećen sa tim nekakvim atakovanjem na manjinsku zajednicu, pogotovo srpsku. Rekli ste da je to vreme i privreda napredovala, da se hrvatsko društvo bavilo nekim zdravijim temama. Jeste, da, to je bilo ipak malo zdravije vreme, kažem i tad i privreda, poljoprivreda, sve je bilo bitno drugačijem položaju. I vjerujemo čvrsto kako Ivo Sanader nije stradao zbog toga što je on imao nekakve malverzacije. Ja sam čak što više čvrsto uveren u to, nego iz prostog razloga jer je dozvolio konkretno srpskoj manjinskoj zajednici da živi i razvija se u tom nekakvom periodu. Da podsjetimo naše gledalce, za vreme mandata Ive Sanadera Srbi su direktno učestvovali u vladi Republike Hrvatske. Imali su potpredsjednika vlade, ministre u vladi Hrvatske, ljude na svim najodgovornijim političkim i društvenim pozicijama. Kada je došlo do promjene vlasti i kada je umerena socijaldemokratska partija, tako kažemo, preuzela vlast, za Srbe više nije bilo mjesta. Da, to je istina. SDSS je u tom periodu, tih 8 godina, imao direktan koalicijni sporazum sa HDZ-om, gdje su sve opštine, srpske opštine, takozvane srpske opštine u Hrvatskoj, dobijale bitno veća sredstva nego što su imali do sada direktna budžetska sredstva. Naime, 8 godina je bio jedan kvalitetan period da se reše mnoge suštinske stvari za srpski narod u Hrvatskoj. No, međutim, mislim da je propuštena jedna velika prilika tog i takvog HDZ-a pod vodstvom Ive Sanadera, koji, verujem, čak se više znamo, da je bio vrlo fleksibilan i da se sa njim moglo napraviti velike iskorake. Naše vladajuće elite u tom trenutku nisu dorasle tome da se registruju te škole, da se reše penziona prava, da se reše imovinska prava. Velika šansa propuštena u tom periodu. Neupitno. Neko će reći da pored jednog ekonomskog napretka koje je Hrvatska u to vreme doživjela, da možemo govoriti i o drugim faktorima, a to je proces pridruživanja Evropskoj uniji u kojoj se tada Hrvatska nalazila. Apsolutno se slažem. Mnogi govore o tome da je uticaj Brisela, da su mehanizmi koje Brisel ima na državama koje su u procesu pristupanja daleko snažniji, dakle ti mehanizmi, nego kad se radi o državama članicama. Odnosno da je u jednom momentu kada država postane punopravna članica Evropske unije, kao što je to danas Hrvatska, može da se mnogo manje obazire na preporuke i zahteve iz Brisela. Potpuno se slažemo sa tim. Zato i podvlačim da je to vreme bio jedan strašno kvalitetan period koaliranja sa strankom na vlasti i procesa pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. No, međutim, kažem, mi smo propustili strašnu priliku. Ne mi, ali srpski narod je propustio jednu strašnu priliku. Ja sam vas malo pre prekinuo kada ste govorili o tome da je udeo Srba u stanovništvu Vukovara 2009. bio nekih 32%. Šta se promenilo do danas? Koliko je danas procentualno Srba u Vukovaru? I možete nam nešto reći o tom nekom svojevrsnom geografskom inženjeringu kojim je umanjen udeo Srba formiranjem nekakvih malih
malih opština u njegovoj okolici. A da, to govorimo još od 1997. 98. godini u samom procesu mirne reintegracije Podunavlja, kada su formirane opštine koje nemaju niti ekonomsku, niti bilo kakav drugu održivost, niti sama po sebi imaju smisao. Koje su to opštine? Koliko imaju stanovnika? Pa imamo primjer opštine Negoslavci koja ima nešto malo više od 1000 stanovnika i budžet od nekakvih 140-150 hiljada evra koji ne bude ostvaren, da se razume. U Srbiji po zakonu ne bi trebalo da bude opština koja ima manje od 10.000 stanovnika. Uzimamo za primjer. Pa mislim da je to nekakva zdrava logika. Ali, kažem, u tim okolnostima kada... A dakle, to selo koje spominjete, opština Negoslavci, je pre rata bila u sastavu grada Vukovara. Da, ne samo ona, nego mnoge udaljenije. Iako se opština Negoslavci, ona je relativno naslonjena na Vukovar. Praktično predgrađe. Praktično predgrađe. Imamo opet nelogičnosti da nekakva sela naseljena pretežno hrvatskim stanovništvom na mnogo većoj udaljenosti od samog grada Vukovara su pripojena gradu Vukovaru. Možete nam dati konkretan primjer? Evo, imamo Sotin. Imamo Sotin, koji je prigradsko naselje Vukovarsko, ali iz prosto jednostavnog razloga jer je većinsko hrvatsko stanovništvo i tu se, kažem, dakle, srpska sela su izdvojena iz grada Vukovara, dok su hrvatska sela ili većinski hrvatska sela ostala u sastavu grada. Tako je. Kada bismo to na neki način kompenzovali, odnosno kada bismo sagledovali konsolidovano udeo stanovnika srpske i hrvatske nacionalnosti u svim tim selima zbirno sa Vukovarom, možemo govoriti da je realno posmatrajući procenat Srba u Vukovaru nešto i veći od tih 33%. Daleko veći. Jer Vukovar je sam po sebi okružen većim brojem sela koje su tradicionalno naseljene pretežno, pa čak i isključivo srpskim stanovništvom. I mi govorimo o većem broju opština, sela koje su zaista veće, nisu maleni poput Negoslavaca, koje bi bitno promenile, kažem, krvnu sliku, da se tako slikovito izrazi. Kako danas žive ljudi u Vukovaru? Rekli ste da postoje ekonomske nedaće, da postoje značajno iseljavanje u države Zapadne Evrope, pre svega iz ekonomskih razloga. Ali želio sam da vas pitam kako žive danas Srbi i Hrvati u Vukovaru? Da li žive jedni sa drugima, jedni pored drugih? Kako to izgleda na nekom svakodnevnom nivou? Pa još uvijek živimo jedni pored drugih. I govorimo o suživotu. I dokle god budemo govorili o suživotu, on će to zaista i biti. Život jednih pored drugih. Mi moramo početi govoriti o životu, ne o suživotu. Šta moramo da učinimo da bismo počeli da živimo zajedno? Da li je lopta u njihovom dvorištu ili i u njihovom i u našem? Nisam čak siguran u čijem je ono dvorištu, ali ono što nama hronično nedostaje jeste, kažem, posao. To je nešto što hronično nedostaje. Mi jednostavno nemamo mogućnost ni susretanja jedne zajednice sa drugom. Da ljudi rade, da idu svakodnevno na posao, da rade jedni pored drugih 8-10 sati svakodnevno. A bi se prevazišle te nekakve stvari. Govorite o poslu. Evo, nedavno smo imali veliki samit Evropske unije i država takozvanog Zapadnog Balkana u Beču. Suorganizatori samita bili su Savezna Republika Nemačka, Austrija, Hrvatska i Slovenija. Međutim, kao što vidimo u komentarima najuglednijih hrvatskih novinara, poput Denisa Kulješa koji je objavio nedavno kolumnu u Jutarnjem listu, Hrvatska, iako nominalno suorganizator samita, kao da je sve vreme bežalo od bilo kakve odgovornosti. Na tom samitu su, posjetit ćemo naše gledalce, dogovoreni veliki infrastrukturni projekti koji će zaposliti veliki broj ljudi upravo u državama Zapadnog Balkana. Govorimo o autoputevima, o železnicama koje će zajednički graditi Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatske, kao da nema u svemu tome, kao da nekako na silu beži od Balkana protivno sopstvenom interesu. A govorimo o potrebi da se zaposle ljudi, govorimo o potrebi da do pomirenja dođe kroz zajednički biznis, kroz zajedničku saradnju. Da, to je baš onako bilo interesantna činjenica da hrvatski premijer bi propustio jednu takvu priliku, ali pored, kažem, one ideje jugoslavenstva. Ali nije prvi put, propustio je veliki samit sa Kinezima koji je održan bio prošle godine. Ne postoji tu nekako logično objašnjenje. Prvo i osnovno smatramo da jednostavno vlada nije dorasla tome. Da li se možda plaše političkih udara sa takozvane desnice? Očekujemo za nekoliko mjeseci izbore u Hrvatskoj. Kada će oni biti održani? Definitivno se plaše udara sa desnice i sve što rade ne za dobrobit naroda, nego isključivo za nekakvo medijsko spinovanje. Ništa drugo.
sve je podređeno izbornom ciklusu. Izbori će najvjerojatnije biti u decembru ove godine, prema svemu sudeći. Decembar, eventualno januar. I Vlada Republike Hrvatske sadašnja, takozvana Kukuriku koalicija oko Socijaldemokratske partije, jednostavno nije pokazala socijalnu osjetljivost. Iako imaju to u svom predznaku. Hrvatska demokratska zajednica koja sa svojom širokom koalicijom desnice atakuje na vlast, plašimo se da je svakako daleko lošija solucija za manjinske zajednice u Hrvatskoj. Da ponovim, samo sve manjinske zajednice u Hrvatskoj su svedene na 1/3. Mnogi govore o tome da se Hrvatska demokratska zajednica u posljednje vreme desanaderizovala, da je napravila veliki otklon od lika i dela i politike Ive Sanadera, ali da sa druge strane ta desanaderizacija u isto vreme znači retuđmanizaciju HDZ-a. U potpunosti. Koliko je Sanader napravio odmak od Tuđmana i svega onoga iz tog perioda, toliko Karamarko i njegov tim insistiraju na Tuđmanu. Sve je podređeno u principu nekakvom vremenu istoriji koji treba da bude prepušten istoriji. Zaista, kompletnu kampanju koju HDZ vodi, ja nisam imao priliku da vidim nekakav ekonomski program, da se govori o zaista o nekim bitnim stvarima, nego se stalno govori, pazite, vi kad imate i takozvani medijski okršaj Milanovića i Karamarka, sve što Karamarko traži od Milanovića je da se odrekne Tita. A Milanović upravo najavljuje da će Zagrebački aerodrom dobiti ime Franje Tuđmana. Ma svi oni pronalaze sebe u liku i delu Franje Tuđmana. To je neupitno. Hrvatska i levica i desnica imaju jedno zajedničko, a to je netrpeljivost prema manjinskoj zajednici, srpskoj manjinskoj zajednici. To je ono što upravo želim da vas pitam. Nije Hrvatska jedina država koja se nalazi pred izborima. Izbori će verovatno biti održani u Srbiji. Svi političari regioni se nalaze negde pod lupom javnosti i pod pritiskom bilo sa levice ili sa desnice. Ali kao da još jedino u Hrvatskoj najviše političkih poena donosi iskazivanje netrpeljivosti prema jednom manjinskom narodu. Mislim da bi u Srbiji bilo nezamislivo da neko vodi čitavu izbornu kampanju zasnovanu na netrpeljivosti prema Bošnjacima, Mađarima, Hrvatima. Šta to govori o zrelosti hrvatskog društva i onoj činjenici da se nisu pomakli zadnjih 25 godina? Kako je Evropa to dozvolila? Pa upravo to kako ste i rekli. Naime, imali smo priliku da vidimo sada, nakon što je Vukovarsko gradsko vijeće izmenilo statut na način na koji jeste, Evropa nije pokazala bitnu zainteresovanost. Oni tvrde da su to naše interne stvari. Unutrašnje stvari jedne države u koje se oni neće mešati. Siguran sam za Srbiju koja je sada u procesu pristupanja Europskoj uniji, da ako bi se desilo da Gradska skupština u Subotici izmeni svoj statut na način pa da izmeni korištenje jezika manjina koje se kvalitetno koriste. Ili ovdje u Somboru ili bilo kojem gradu koji predstavlja više nacionalnu Srbiju. Ili ovdje u Somboru, baš kako rekoste. Mislim da bi to bilo nezamislivo i da bi vlada u Beogradu dobila strašne packe iz Evrope. Ali na sreću, niko ni ne pomišlja o tako na sreću, Srbija, verujem da je daleko modernije i demokratskije društvo, koje to sebi ne bi dozvolilo. Za razliku od Hrvatske koja, eto, kako rekao smo, nekako beži od Balkana, pre svega Milanovićeva vlada pod uticajem tog straha od desnice, čini se da je upravo Srbija u posljednje vreme preuzela tu ulogu lidera, što prepoznaje i Angela Merkel kao nesporno najvažnija politička figura ne samo u Saveznoj Republici Nemačkoj, već i u Evropskoj uniji. Sve neke varnice koje u posljednje vreme izbijaju na Balkanu, a ima ih, nažalost, dosta. Setimo se šta se desilo u Potočarima kraj Srebrenice pre mesec i po dana. Setimo se veoma ružnih poraka koje su stizali iz Zagreba i iz Knina sa proslave 20 godina Oluje. Kao da sve te varnice se negde u Beogradu gase i da na sve te provokacije Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerom Vučićem pokušava da odgovara nekakvim smirivanjem tenzija i preuzimanjem mnogo većeg nivoa odgovornosti, uprkos činjenice da to možda ne doprinosi nekakvom porastu rejtinga. Kako vi posmatrate na trenutnu ulogu Vlade Republike Srbije u kontekstu regionalne politike na Zapadnom Balkanu? Pa više nego očigledno da je Srbija postala lider, regionalni lider, ali evo, malo čas smo se dotakli toga da Hrvatska bude sama suorganizator samita gdje se premijer ne pojavi. Mislim da je to jedan oblik neozbiljnosti
koji modern svet neće dotrpiti. Premijer Vučić jasno i nedvosmisleno šalje poruku pomirenja regionu. I to samo zlonameran čovjek može dovesti u pitanje. I na jedan vrlo razuman, razborit način, baš kako je, imali smo priliku da vidimo kada je dočekao članove predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beogradu, dokazali su da je Srbija sazrela, da je ona u potpunosti sazrela i da ona može biti, na primjer, kako regiji, tako i malo šire. I upravo ono što je Europska unija insistira na Srbiji kao takvoj, nama jasnu sliku daje da Srbija će poneti sve terete i koje ne mora. Mi smo imali priliku da vidimo da premijer i vlada preuzimaju terete koji nisu njihovi. Upravo apropo tog nekakvog usmirivanja, tenzija i zajedničkog napretka. Jer je Srbija spremna da kaže da svi zajedno treba da idemo napred, dok je Hrvatska još uvijek zatvorena. Još uvijek nije spremna da ide u bilo kakvu regiju, Balkan, ništa što bi ih asociralo na Jugoslaviju. Slovenci su to mnogo pragmatičniji. Slovenci su tu daleko pragmatičniji, oni imaju tradiciju tog pragmatizma već dugo. Oni su jedna mala zemlja koja u principu balansira između mogućnosti i prilika. Što se više Hrvatska povlači, to se više prostora i mogućnosti otvara za jednu malu Sloveniju. Jeste. I Slovenija to vrlo, vrlo uspješno poentira na štetu i žalost Hrvatske, kažem što je šteta i žalost za sve nastavnike Republike Hrvatske. Predsjednik Vlade Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, je pre izvesnog vremena pokrenuo inicijativu da se uvede jedan zajednički dan sećanja na sve žrtve ratova tokom 90. godina na Balkanu. Ta inicijativa je dočekana, kako se to kaže, na nož, kako u Zagrebu, tako i u Prištini. S druge strane, jedini ko je podržao negde premijera Vučića u tome bio je Milorad Dodik, a kasnije nešto i Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore. Kako vi posmatrate to tako nonšalantno odbacivanje jedne prilično ozbiljene i dalekosežne inicijative? Odbacivanje čak nije bilo i nonšalantno, ono je dočekano na nož i vrlo ružne poruke su odaslane iz Zagreba. Premijer je, ukoliko se dobro sjećam, rekao kako neće Beograd određivati kada će oni i šta obeležavati. Što je vrlo ružno jer, kažem, to je bio jedan dobar način da se sjetimo svih žrtava i da to zajednički obeležimo. Jer ruku na srce, vreme iza nas je bilo vrlo turbulentno sa mnogo žrtava. I samo na taj način mi možemo prevazići sve te nekakve animozitete, netrpeljivosti i nešto što ima dalekosežnije posljedice. A jedna od njih je asimilacija Srba u Hrvatskoj, i kažem i drugih nekakvih manjinskih zajednica u Federaciji, Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj. I često boravite u Republici Srpskoj, dobro poznajete političke okolnosti kao i stanje našeg naroda u Republici Srpskoj u Federaciji. Možete li, sad kada ste već to spomenuli, se složiti sa ocjenom da je upravo stanje srpskog naroda u Federaciji BiH možda i najdramatičnije, odnosno da je njihov položaj čak i gori nego kada govorimo o Srbima u Hrvatskoj? Jeste, da. Verovatno jeste i gori. A kako bi još relativno skoro jedan moj prijatelj rekao iz Mostara, mi smo, kaže, konstitutivan narod, ravnopravan narod u Federaciji, a ponekad poželim da budemo manjina. Možda bismo u tom slučaju imali nekakva prava. Jer sad imamo samo obaveze, a nigdje nemamo prava koje možemo i koristiti. Da, i to je vrlo opasno, jer ne postoji politička odgovornosti dovoljno. Imamo Srbiju koja u potpunosti zaista poštuje manjinska prava. Samo zlonamerni, kažem, ljudi mogu govoriti o tome na neki drugačiji način. Imamo Bosnu i Hercegovinu u stanju u kom se nalazi kako se nalazi. Imamo Republiku Srpsku koja i privredno i u svakom drugom obliku je najkvalitetniji deo. Neka mi ne zamjere, ali mislimo da je ona zaista najkvalitetniji deo Bosne i Hercegovine. Imamo Hrvatsku, kažem, koja se još uvijek bori sa vetrenjačama, koja je još uvijek negdje između 1941. i 1991. I imamo, kažem, Srbiju koja je, evo sad imamo priliku da vidimo širom, otvorila vrata i azilantima. I čitao sam mnoge ugledne svjetsku štampu koja vrlo pohvalno piše o tome. Uključujući jedan CNN koji se nije baš često pozitivno izražavao o Srbiji i srpskom narodu. Nisam imao priliku da vidim CNN da govori o Srbiji i Srbima u takvom kontekstu. I kažem,
žao mi je ukoliko ljudi osuđuju. Imali smo primjer jednog hrvatskog ministra iz vlade koji je se dosta negativno izrazio o tretmanu izbjeglica u Srbiji, ne znam samo na kojim osnovama, verovatno u funkciji predizborne kampanje koja je tamo počela, i rekao da bi se Hrvatska čak mnogo humanije odnosila prema izbjeglicima sa Bliskog istoka kada bi oni kojim slučajem došli u Hrvatsku. S druge strane, 9 putnika iz Iraka, ako se ne varam, je vraćeno sa Dubrovačkog aerodroma. Nije im dozvoljeno ni da uđu na teritoriju Republike Hrvatske. Govorim o letu koji je bio iz Beograda. Šta to govori o tim stavovima koji se emituju? Pa to bi mogli, ja bih to želeo prepisati kampanji, predizbornoj kampanji, a nikako ne neznanju ministra. Nekako mi je lakše da to pripišemo predizbornim aktivnostima. Naime, Hrvatska je veliko iznenađenje i za emigrante koji dolaze, znate. Hrvatska je sa 90 i nešto procenata katolička zemlja. I zaista onaj tvrdi oblik. I sami azilanti kada dođu, oni su silno iznenađeni. S obzirom, kažem, da su prošli kroz jednu pravoslavnu zemlju koju su bili dočekani, pa moramo staviti ruku na srce, pa ne može Srbija dočekati u Hajatu. Srbija ima Srbija ima jedan veliki izbjeglički problem koji traje već 25 godina. Mi imate Srbe iz Bosne i Hercegovine, Srbe iz Hrvatske, Srbe sa Kosova. Sa Kosmeta. Da. Koji mnogi žive još i u kolektivnim centrima i Srbija i dan danas nastoji rješavati njihova stambenu problematiku. I egzistencijalno uopšte. I sam taj čin da je Srbija otvori svoje granice, da ih ne tuče i ne zlostavlja na svojim granicama. Da ne razapinje bodljikavu žicu oko sebe. Između ostalog i to. Dovoljno govori o ozbiljnosti i, kažem, i otvorenosti ove države i pokazatelj je svima nama kako bi u principu trebali da se ophodimo jedni prema drugim. Da li će se to negdje vrednovati u Europi? Kakvo je vaše mišljenje? Da li se to konačno u Europi sagledava na pravi način? Ta uloga, i možemo reći, Golgota i jedne Makedonije i jedne Srbije, ali pored te Golgote taj jedan zdrav, prijateljski, human odnos koji Srbija prema migrantima i izbjeglicama ima. Verujemo da će to Europa prepoznati, ali to govorimo o stanovništvu. Ne govorimo o vladajućim elitama. Definitivno stanovništvo će to prepoznati. Ljudi to zaista vide. Jer, kažem, evo imamo sad niz medijskih giganata, baš kao što je CNN, kao što je Russia Today. Stotine miliona ljudi dnevno imaju priliku da vide scene kada Mađarska postavi bodljikavu žicu i scene kada ti isti nesrećni ljudi, kažem, i šok bombe i pendreke, batinanje. Nije tako davno bilo da smo mi, konkretno govorim za nas, doživljavali istu takvu sudbinu i bili primorani da napuštamo svoje domove i odlazimo u kolektivne smještaje i sve ostalo. Mi znamo koliko to znači. I jako me iznenađuje da Hrvatska, koja je isto bila suočena sa tim ozbiljnim problemom, tako šeretski se ponaša prema tom problemu. Upotrebili ste zaista pravi izraz. No da se vratimo još malo na Republiku Hrvatsku. Govorili smo o svjetskim medijima, o odnosu svjetskih medija prema Balkanu, našem zapadnom Balkanu. Čujem da vas pitam, ako se vratimo mjesec ili dva unazad na grandioznu proslavu Oluje, prvo u Zagrebu, potom u Kninu. Činjenica je da je po prvi put ove godine, vi ćete mi ispraviti ako grešim, u sklopu zvaničnog državnog protokola bio organizovan i koncert Marka Perkovića Thompsona u Kninu na sportskom stadionu gdje je prisustvovalo po nekim procjenama 60 do 80 hiljada ljudi. Na koncertu je bio prisutan i muž predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, ako ne i sama predsjednica, sigurno vi to bolje znate. Činjenica dakle da je preko 60.000 ljudi aplaudiralo, pevalo, radovalo se uz stihove pevača koji peva stihove poput Jasinovac i Gradiška stara, to je kuća Maksovih Mesaja. Naravno peva o Maksu Luburiću i o ustaškim koljačima koji su na najsvirepiji način pobili više stotina hiljada Srba. Gde su tu svjetski mediji? Zašto to sve nije naišlo na osudu svjetske javnosti? Kako je moguće dakle, da u sklopu zvaničnog državnog protokola se kliče fašistima i nacistima iz Drugog svjetskog rata i da u tome učestvuju na stotine hiljada ljudi? U krajnjoj liniji, kako se jedan Srbin u Hrvatskoj u tom Kninu mogao tog dana osjećati? Pa verujte mi da zaista ne bih
mogao ni da zamislim kako se taj Srbin u Kninu mogao osjećati. A imamo Većina ih je tih dana otišla iz Knina. To su dani kada se mnogi Dalmatinci vraćaju svojim kućama iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz celog sveta. I znamo pouzdano da je veliki broj Srba i bio u svojim domovima. I verujem da nije bilo prijatno. Verujem da nije bilo prijatno, naime... Ikonografija, ustaška, navedeni pevač je sinonim oživljavanja tog nekog prošlog sistema, vrlo ružnog i vrlo poraznog za sve nas, pa i za hrvatsku modernu državu samu. Ali hoću da kažem, prethodnih godina je ipak njegova proslava bila izdvojena u odnosu na državni protokol. On je pravio svoje koncerte u Čavoglavama i nije imao pristup zvaničnom protokolu u Kninu. Šta se to sad desilo da na ovoj velikoj, grandijoznoj proslavi 20 godina njihove akcije Oluja pred očima celog sveta se i on uključi u državni protokol? Pa gledajte, vojno-redarstvena akcija Oluja je, možemo to slobodno reći, rehabilitovana. Generali su oslobođeni. Imamo jednu jedinu pravosnažnu presudu za zločin u Oluji pred hrvatskim pravosuđem. I redovnim sledom toga na 20. godišnjicu od iste te akcije Oluja, oni su insistirali na tome da ona bude grandiozna, pompozna, sa vojnom paradom. Iako i dan danas se popravljaju i asfaltiraju ulice po Zagrebu, iako je to sve koštalo jako puno. Pa pitanje je koji efekat je uopšte postignut. Vojni analitičari govore o tome da sve ono što je prikazano na toj paradi bilo veoma skromno sa aspekta vojne tehnike. Jer Hrvatska država nije u mogućnosti da ima bilo kakvo ozbiljnije naoružanje, tehniku, inženjering. Naime, to se samo radilo to se stalno ponavlja ta nekakva nit da se dokaže da su oni pobedili u proteklom ratu. Jer Hrvatska država još uvijek nije odmakla se od proteklog rata. Pa svakako, njihov državotvorni narativ je vezan isključivo za 90. godine. U suprotnom bi ga morali tražiti u 41. Anti Paveliću, što svakako nije oportuno u modernom dobu. Ali spomenuli ste dakle da je hrvatska akcija Oluja na neki način rehabilitovana sa tog nekog pravno-procesnog stanovišta. Međutim, sa druge strane, činjenica je da je upravo srpska diplomatija bila upozorila sve države članice NATO alijanse koje su pozvane da uzmu učešće u velikoj paradi koja je održana u Zagrebu, da to ne čine, odnosno da će njihovo učešće biti smatrano kao jedan neprijateljski čin protiv Srbije ili čak provokacija. Sve države NATO alijanse su uvažile taj stav Srbije i odlučile su da ne pošalju svoje vojne jedinice na paradu, pa čak i Slovenija koja je prvo najavila učešće je to učešće otkazalo. Šta to govori o tome, o ozbiljnosti sa kojom se uvažavaju stavovi Republike Srbije? Smatram da konačno imamo diplomatiju. Da država Srbija konačno ima diplomatiju i da zaista radi svoj posao na najbolji mogući način. Nisam siguran da je država Srbija mogla da, tako kažemo, postavlja uslove NATO članovima. Ali jednostavno je ukazala na sve ono što se događalo u vojno-redarstvenoj akciji Oluje. I vjerujem da je to bio ključni moment zašto nisu poslali svoje jedinice na učestvovanje. I to je jedna dobra stvar. Napokon, kažem, imamo mogućnost da vidimo da i pored naše diplomatije, pored vlade Republike Srbije, pored Srpske pravoslavne crkve koja je poslala prigovore papi Franju u Vatikan povodom procesa beatifikacije Alojzija Stepinca, koji, kažem, budi nekako negativne konotacije u srpskom stanovništvu, pogotovo u Hrvatskoj. U najmanju ruku. U najmanju ruku, tako. Da ne govorimo o Jevrejima također. I imamo priliku da vidimo da je Papa Franjo to uvažio. I formirana je komisija. Na čelu komisije mislim da je zagrebačko-ljubljanski mitropolit gospodin Porfirije. I vidimo da će se tu ipak nekakve stvari pomerati, menjati. Kažem, s te strane kada gledamo, Srbija je ove godine po prvi put, imao sam priliku da budem prisutan, organizovala zvaničan parastos u hramu Svetog Marka u Beogradu. Također u Sava centru je bila akademija. Imali smo veličanstven skup u Sremskoj Rači. Da prisustvujemo. Kažem, po prvi put su, baš kako je predsjednik Tomislav Nikolić u svom izlaganju u Sava centru rekao, Srbija više ne želi da ćuti. Što me posebno raduje,
ne zbog nekakvog dizanja tenzija, ostavimo to po strani, nego iz prostog razloga da iznesemo stvari onakve kakve jesu, da ih nazovemo pravim imenom. Jer samo suočavanjem sa njima mi možemo da krenemo dalje. Da. Da se vratimo još malo na to takozvano rehabilitovanje vojno-redarstvene akcije Oluje. Činjenica je dakle da su hrvatski generali u drugostepenom postupku oslobođeni pred tribunalom u Hagu. No, sa druge strane, istorijska istina se u velikoj meri formira na osnovu sudskih presuda, ali ne samo na osnovu njih. Hoću da kažem da u vremenu informacije u 21. veku, kada se informacije ne mogu zaustaviti, svako od nas i naše deca i unuci pokolenja koja dolaze će moći da čuju, na primjer, transkripte sa Briona, moći će da čuju taj sablasni smeh Franje Tuđmana koji govori o tome da Srbi moraju praktično da nestanu i svako sa zrnom soli i sa gramom zdravog razuma će moći da zaključi šta je bio pravi cilj i prava svrha te akcije. Tako da nisam siguran da možemo u istorijskom smislu govoriti o tome da je ta akcija rehabilitovana. U istorijskom smislu nikako. Ali na način na koji vi govorite se govori sa ove strane Dunava. Mislite da nikada neće sazreti ta svest i sa druge strane? Nisam siguran da će sazreti jer, kažem, vojno-redarstvena akcija Oluja se u Hrvatskoj doživljava kao jedna veličanstvena pobjeda. Čak i Helsinški odbor koji je kod nas poznat kao organizacija koja bi trebala da kontrira tim državotvornim narativima u Zagrebu se nalazi na liniji državne politike. Ali morate biti svjesni da je Helsinški odbor u Hrvatskoj jedini koji se zove Hrvatski Helsinški odbor. I kao takav je jedinstven, što dovoljno govori o njemu. Da, to je stvarno interesantan podatak. Želim da otvorim još jednu temu, nije nam ostalo još puno vremena do kraja emisije. Tema koja je veoma važna upravo ovdje u Somboru, u Apatinu, gdje nas također gledaju, a to je pitanje razgraničenja Srbije i Hrvatske na Dunavu. Činjenice su formirane nekakve radne grupe, ali da se nije daleko odmaklo u tom procesu. Republika Srbije smatra da bi u skladu sa osnovnim principima međunarodnog javnog prava granica između Srbije i Hrvatske morala da teče sredinom plovnog puta Dunava, kao što je to uvek slučaj kada su u pitanju međunarodne plovne reke. Sa druge strane, Republika Hrvatska potražuje na osnovu nekakvih katastarskih opština koje su definisane još pre 150 godina, potražuje veliki deo teritorije sa leve, sa srpske strane Dunava, dakle na osnovu katastra koji je pravljen pre 150 godina, a u odnosu na njega je Dunav više puta promenio tok kao što to čini svaka reka. Kako je vaše mišljenje? Kada će se taj proces okončati? Na koji način će ga Srbija i Hrvatska voditi? Da li će Hrvatska uslovljavati napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji vezano za rešenje tog graničnog spora? Da li ćemo imati neku vrstu arbitraže kao što imamo između Hrvatske i Slovenije? A vidimo se da se Hrvatska na jedan prilično nečastan način u finišu tog procesa povukla. Kako vi uopšte sagledavate taj problem? Činjenica je da bi čak jedan deo grada Apatina trebao da pripadne Republici Hrvatskoj ako bi njihova stanovište bilo uvaženo. Smatramo da stanovišta kojima se Hrvatska vodi su megalomanska. Pozivaju se na nekakve, kažem, istorijske činjenice koje to nisu. Iz prostog jednostavnog razloga nije Hrvatskoj interesantan Apatin. Ono što Hrvatska želi jeste Vukovarska ada i Šarengradska ada. To je imperativ sve ove priče. Naime, Vukovarska ada, to vam je područje od, pa nisam ni siguran koliko kvadrata, otok pošumljan, ali nalazi se gradsko kupalište. Sa leve strane plovnog toka, sredine plovnog toka. Tako. Odnosno, da ako kažemo po međunarodnim standardima bi trebao da pripada Republici Srbiji. Po međunarodnom standardu u potpunosti Republici Srbiji i godinama je Republika Srbija i kontrolisala to ostrvo. Do pre nekoliko godina kada je tadašnji gradonačelnik, predsjednik opštine Bač iz redova DS-a, gospodin Bogunović, to ustupio Vukovaru iz njih znanih razloga. Mene raduje da je Vukovarska ada u sklopu Vukovara, to je naše gradsko kupalište, imamo mogućnost korištenja, ali kažem, uvek je ono što nas zanima pravni standard i norma. Da vidimo kako će se to oblikovati, da li se može selektivno primjenjivati.
Imao sam priliku da vidim kako izgleda ta mapa na koju se Hrvatska poziva gdje prilazi samom Apatinu i na potezu oko Bezdana, ali mislim da Hrvatska će tražiti maksimalno da bi dobila minimalno. I mislim, uveren sam u to da je arbitraža najbolje moguće za obe strane. Kažem da bi to rješenje ipak bilo ispravno. Pa možemo pogledati primjer tog graničnog spora između Slovenije i Hrvatske. Oni su zaključili sporazum negdje 2009. godine po kome se Slovenija obavezala da će odblokirati pristup Hrvatske Evropskoj uniji. Sa druge strane se Hrvatska obavezala da će priznati rezultate međunarodne arbitraže. Slovenija je svoje obaveze ispunila, Hrvatska je postala punopravna članica Evropske unije, a sa druge strane kada je došao moment da se prosto završi proces arbitraže i čim su se pojavile najave da će on biti rešen u korist Slovenije, Hrvatska se jednostrano iz arbitraže povukla. Kako nas takvo negativno iskustvo može voditi prilikom procenjivanja o našem slučaju? Dakle, kakvo očekivanje Republike Hrvatske možemo prosto očekivati kada imamo takve iskustva njihove arbitraže sa Slovenijom? To jeste jedno negativno iskustvo, ali smatramo da ono neće biti praksa. Pogotovo sada i za međunarodnu zajednicu, s obzirom da imamo jedan takav slučaj. Mislite da će se Evropa učiti na greškama koje su načinjene? Neminovno. Neminovno će se učiti na greškama, samo što kažem i sam taj proces razgraničenja će biti dugoročan i mukotrpan i ne mislim da će se on rešiti u nekakvom skorijem periodu, jer jednostavno za sada ovaj status quo odgovara svim stranama. Dakle, mislite da će se taj proces prosto odvijati u narednih 5 do 10 godina? Minimalno. Minimalno u tom periodu, a kažem, ako mi imamo mogućnost da utječemo na to, mi smo za arbitražu neupitno. Smatramo da će ona doneti najbolje rješenje za sve nas. I kažem, smatram da nema bojazni za građane Apatina, s obzirom na ono što je hrvatska javnost ponudila. Da to nije ona stvarna želja Republike Hrvatske, da se radi o dva Dunavska ostrva. To se radi, kažemo, o dva Dunavska ostrva koja su imperativ hrvatske diplomatije i juče i danas i to će svakako biti i sutra. Gospodine Kojiću, na samom finišu emisije, ostalo nam je nekih 5-6 minuta, želim da vam postavim nekoliko pitanja o političkoj stranci koju vodite. Srpska narodna stranka, kada je osnovana, kada ste vi preuzeli vodstvo i na koji način funkcioniše na teritoriji Republike Hrvatske? Srpska narodna stranka je najstarija srpska stranka u Hrvatskoj. Osnovana je još davne 1991. godine. Prvi predsjednik je bio pokojni Milan Đukić, koji je sa strankom, moram priznati, napravio puno toga. On je ona teška i opasna vremena bio saborski zastupnik za vreme rata u Zagrebu, kada nije bilo lako biti Srbin. Vidimo da to nije danas, a svjesni smo da to pogotovo nije bilo onda. Nažalost, sa smrti gospodina Đukića 2008. godine na čelo stranke dolazi izvesni Milan Rodić iz Ogulina, koji je, kažem, uspeo da upropasti stranku. No srećom, u 2013. godini kada se promenilo vodstvo Srpske narodne stranke, kada smo na čelo došli moji ljudi i ja. Vi ste imali manje od 30 godina tada? Manje od 30 godina i moram priznati da su moji najbliži saradnici približno mojih godina na nivou cijele Republike Hrvatske. Uspjeli smo da osnujemo nove odbore. Za vrlo kratak period, za manje od 90 dana, mi smo ušli u izbore, lokalne izbore i dobili smo, kažem, predstavnike u svim jedinicama lokalne uprave, samouprave na kojima smo izašli u izbornu trku. Uključujući i Vukovar kao grad. Uključujući i grad Vukovar. I kažem, evo, stranka, moram priznati da se oporavila, da poverenje u SNS smo uspjeli vratiti vrlo kvalitetno i sve ono što nam sada predstoji jeste širenje lika. Moram samo da vas pitam, izvinite što vas prekidam. Dakle, vi ste insistirali na jedinstvu srpskog političkog korpusa u Republici Hrvatskoj. Ako se ne varam, u gradu Vukovaru ste nastupili na zajedničkoj listi sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom. Mi smo bili inicijatori takozvane sve srpske liste. Mi smo bili inicijatori i mi smo i danas inicijatori tog srpskog jedinstva. Nema nas dovoljno u Republici Hrvatskoj. Vi imate 180 i nešto hiljada Srba prema popisu. Ali za srpske stranke glasa nešto malo više od 20.000 Srba.
Pa za koga Srbi glasaju? Da li bojkotuju izbore? O čemu se radi? Gro Srba bojkotuje izbore. Sva ona loša iskustva iz prethodnih godina su ih ponukala na to. A kažem, gro Srba imamo koji glasaju za Socijaldemokratsku partiju, takozvani SDP, tada Ivice Račana, sada premijera Milanovića, koji je daleko opasniji za Srbe u Hrvatskoj iz prostog razloga jer on je taj najbliži put za asimilaciju. Pod krinkom socijaldemokratije, građanskog liberalizma, Srbi se najlakše mogu prilagoditi i, kažem, preći na nekakvu. Da. Rekli ste da izbori slede za nekoliko mjeseci, najvjerovatnije u decembru, eventualno u januaru. Kako će vaša politička stranka na tim izborima nastupiti i kakvi su vam planovi? Imperativ SNS je definitivno svesrpska lista. Definitivno nismo oduševljeni činjenicom da ide više lista, jer 3 saborska mandata koje su zagarantovana za srpsku zajednicu u Hrvatskoj moraju biti u službi svog srpskog naroda. Ne za 5 ili 10 ili 15 hiljada glasača koji su ih doveli na vlast, nego za svih 180 hiljada popisanih i još onih preostali broj koji se nisu usudili izjasniti kao Srbi. Mi ćemo ponuditi, mi smo napravili platformu koja će biti uskoro ponuđena javnosti. Također ćemo ponuditi široj javnosti, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj i regionu, platformu ujedinjenja srpskog korpusa. Vas pitam, imajući u vidu specifičnosti hrvatskog izbornog sistema, da li postoje realne šanse da Srbi dobiju i 4. saborskog zastupnika, o čemu se govorilo uoči prošlih izbora? To se pokušalo u Dalmaciji, u njihovoj izbornoj jedinici i vrlo malo je falilo gospodinu Slobodanu Zelcu, bivšem potpredsjedniku vlade Republike Hrvatske. Kažete malo, o čemu se radi? O hiljadama, stotinama glasova? Mislim da se radi o nekakvih 1500 do 2000 glasova, što je vrlo malo. Nažalost, nije uspeo. Verujemo da Srbi mogu imati više, ali cena toga je da se srpski korpus i srpske političke elite u Hrvatskoj ujedine i iznađu nekakav pravac i da se konačno definiše šta je to srpski nacionalni interes. Šta je interes Srba u Hrvatskoj. Da ga definišemo jasno i kvalitetno i da stremimo ka njemu. Na samom kraju moram da vam postavim još jedno pitanje. Slušao sam više vaših javnih obraćanja. Ostalo mi je u pamćenju jedna vaša rečenica kada ste rekli da vi kao Srbin koji živi u Hrvatskoj veoma volite svoju hrvatsku domovinu i da biste mogli jako lepo živjeti kada bi vaša hrvatska domovina vas kao Srbina volela barem upola toliko koliko vi nju volite. Da, to je rečenica koju ja se ne libim ponoviti. Kažem, mi smo ostali da živimo u Hrvatskoj. Mi nju poštujemo i sve što tražimo je da i ona poštuje nas. I mi ćemo jako lepo živjeti. Srbi u Hrvatskoj su vekovima tu istu Hrvatsku i gradili, ovakvu kako i danas poznajemo. Zloradi jezici će reći da smo i rušili, ali mi smo ipak i sagradili. Gospodine Kojiću, nama je isteklo vreme za emisiju. Ja vam se zaista zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili, na tome što ste potegli jedan nemali put da dođete do naših studija u Somboru. I nadam se da ćete uskoro ponovo biti naš gost. Nadamo se u sklopu izborne kampanje kada ćemo pozivati naše sunarodnike iz Hrvatske da se uključe i da glasaju na izborima. Hvala vama najmanje na pozivu i rado ću se odazvati. Poštovani gledalci televizije Fortuna K54, bilo je ovo još jedno izdanje emisije rezervisano za. Ukoliko ste propustili neki deo večerašnje emisije, možete nas pogledati i u repriznom izdanju u sredu od 16:30 ili u nedelju od 20 časova i 30 minuta. Mi se vidimo narednog utorka kada ćemo ponovo razgovarati o najaktuelnijim političkim i društvenim temama. Doviđenja. To je to, kao što smo negdje 50.